Abakurikiye Umuseke TV turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu biganiro byacu. Tugiye kugaruka ku makuru atandukanye abarimo avugwa muri aka karere u Rwanda ruherereyemo. Turareba igisirikare cya Kongo cyarwanye n'umutwe wa Wazalendo APCLS bapfa impamvu zo kugenzura bariyeri zishyurizwaho amafaranga. Turaza kubigarukaho abagera kuri babiri baguye muri iyo mirwano. Turaza no kureba operasiyo yo guhitana umuyobozi wa FDLR witwa General Omega yakozwe n'igisirikare cya Kongo ku itegeko rya Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Ibyo turaza kubiva imuzingo turebe uburyo byagenze ndetse n'icyatumye batabasha kubigeraho. Turi kumwe na Uwiringiyimana Patience, umunyamakuru wa Connection TV. Uwiringiyimana Patience, ndagusuje cyane. Ndakwikirije nanjye Ange Eric Hatangimana n'abadukurikiye bose ndabashuhuje. Reka twinjire muri aya makuru tuyasasanure koko. Reka rero duhere ku kiganiro twagiranye n'umunyamakuru Olivier Mukwaya uri i Rubavu wakurikiranye iby'imirwano yiriwe ihuza igisirikare cya Kongo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo. Bwana Mukwaya Olivier, ayo makuru wayamenye? Aba bantu ubusanzwe ni abantu bakorana ku rugamba, byagenze gute kugira ngo twumve ko FARDC irimo irwana na Wazalendo? Ni inyungu ngabo za leta n'ubuzima busanzwe cyane, ariko ikenera Wazalendo nk'abantu babiyahoze kurwana. Ariko buriya nk'Abazalendo ntibahembwa, ubuzima bwabo ntibabeho mu kwambura ku mabariri n'icyo byose aba yagiye ajya muri ibyo bice. Ubwo rero haba ibibazo muri ibyo byo gusahura, kwambura ayo mabariri basoresha n'icyo byose bapfuye ibisahurana. Bapfuye ibisahurano. Urebye byagenze gute? Ni inyungu zo muri kariya gace, hari utuntu tw'utugare turi muri biriya bice, bose barwana kontorore zo kuyobora bariyeri yaba iyanjye gutyo n'ibyo bapfuye nyine ibintu basoresha abaturage. Mukwaya, nanjye ndahari nitwa Patience, turi kumwe na Ange muri studio turi kuganira n'ubundi, ariko nari ndimo nibaza se ubundi ibi bintu byabaye hari akanunu kuko ari ibintu byatutumbaga ko bishobora kuba byaba, cyangwa ni ibintu byatunguranye ushingiye ku mubano izi mpande zombi zari zifitanye? Ubundi ni ibintu byatunguye abantu nk'ijisho ry'umunyamakuru we wabibonaga gute ubusanzwe? Kumva ko Wazalendo yarwanye na FARDC ni ibintu byatungurana cyane, nk'uko n'ejo twabivuzeho kenshi mu makuru y'uko habaye ko FDL yarwanye na FARDC. Ni ibintu byabitunguranye cyane kuko barwana kandi n'ubundi bafite umwanzi umwe, bose bafatikanye mu kurwanya M23. Tugarutse noneho kunyirizina ku ngaruka z'uko kurwana kwabo, twabwira abadukurikiye yuko byagize ingaruka ki haba ku barwanya ubwabo haba no ku baturage batuye muri ibyo bice. Situation kugeza ubu imeze gute? Aho igishekeje barwaniye mu nkambi y'abaho. Barwaniye mu nkambi? Aho imirwano yabereye mu nkambi, ngo abahunze tukiyo hejuru za Masisi bari mu nkambi hano Mugunga, byarangiye nabongeye guhunga nanone. Iyo zirimo bavido mwayabonye? Twayabonye. Barwaniye mu nkambi bituma habaho umuvuma y'abaturage kongera guhunga, kandi hari n'abapfuye. Ndumva uyu mugore koko ashobora ari abantu babiguyemo. Abaturage rero batiki, abaturage batuye muri ibyo bice batiki. Burya iyo ibintu nk'ibyo bibaye hari abatera metero bakavuga bati kandi wabona ibi ngibi bisize ingaruka zimeze gutya, umwanzi wabo reka mba ariko mvuga kuko FARDC na Wazalendo umwanzi wabo ni 23, umwanzi wabo we ubwo ayabyakiriye gute ukurikije uko mbese nk'umunyamakuru by'ikirero uragikurura
ukamenya uti aha bimeze gutya aha bimeze bitya. nko kuri M23 bahanganye yabarebaga ibaseka ku umuturage yibazaga eske aha nahungiye hehe ko n'undi nta mutekano mfite na hano nahungiye. Umuturage nyine uraho ngaho ni mu nkambi bari kurasana amasasu none ndongeye nsinze akamatera ndongeye ndahunze na nkambi nahungiyemo. Subwa bahungiye mu yihe nkambi none ubwo bavuye muri iyo ngiyo bari barimo no gushwiragira ku mihanda nta nkambi. Aha ndumva sinzi niba Angel ndaricyo yarenzaho kuri ibyo urebye twagira ngo twumve situation y'ukuntu bimeze uko byagenze ingaruka byasize nuko abaturage bameze magenga ya ubwo ibindi twagenda dukurikirana hagize izindi mpinduka zibaho. Angel aricyo umuntu yakwibaza yego yakwibaza abantu bari mu rugamba rwo kurwanya M23 nabo ubwabo bari kurasana bapfa noneho ubwabo ntago bahanganye kubera inyungu bigaragara. Rero nuvuga ngo n'ubundi nka Wazalendo wakwibaza Wazalendo n'abantu barabadahembwa bafata amafaranga bagenda bambura abaturage nimba rero bari inyungu zabo bari gupfa na FARDC inyungu muri ibyo bice. Tunabibutse ko no mu nkambire gabo bose n'Abazalendo bafite uburyo bagiye biyandikisha mu nkambire nabo bafata ibyo nk'abandi bose ko Wazalendo ntago ari igisirikare cya leta ntibahembwa ntabuze ubuzima bamo nta yindi ugwereza imbunda ukazajya bambura abaturage ukajya mu kabari ukanywa inzoga bashaka kukwikiza ukarasa mu kirere n'ubwo buzima babamo. Ahubwo n'ubumwe bwo muri Kigali murumva ubuzima abaturage babayeho muri ako gace. Ese ubundi mukwaya abo basirikare ba FARDC iyo mucishije mukareba n'amakuru kuraho ubona nabo bakeneye kuko kugira imibereho bakuye kuri bariyeri kugira imibereho nk'iyo ngiyo irimo kwirwanaho bakidebriya cyangwa bo bagira icyo babona ubundi bo ni bantu ki mu buryo bw'ubukungu ngo twumve ko wenda baba banduranyijweho cyangwa barengana. Aho uri bwibaza ikibazo ngo abasirikare ba leta barahembwa cyangwa ntibahembwa urebye naho naganishaga bisanga muri ibyo bikorwa gusa. Ubwo uraza no kwibaza ndakeka ari amafoto mwabonye ku rugamba rwa Kanyabayonga Chiko Chitambwe wari uyoboye imirwano ari kugura abasirikare amandazi naji ngo barye basubashe gusubira ku rugamba. Hari indi foto yagaragaye bamaje kurya amare kubategera moto ngo basubire ku rugamba. Uko uruhande ushobora kwibaza ngo ese igisirikare cya leta gipangirwa ibyo kurya ku rugamba bimeze gute? ni ukwirwanaho. Bivuze rero ko scenarios nk'izi ngizi tuzakomeza kuzibona. Scenario nk'izo nizo zabura ko n'ubundi turi mu buzima twumva ngo mu mujyi wa Goma harashwa abantu 5 harashwa abantu bangahe abo bose bagenda baraswa kubera abo bantu baba bashaka imibereho nta kindi. Mu mujyi wa Goma wuzuyemo Abazalendo ntabwo banywa nabo rero yaje nabashe kubaho ukafite amafaranga wagura imbunda ukitwa Umuzalendo. Nitwa Umuzalendo ntabwo n'inzu ubamo nyirenzu nazageza kukwishyuza kugeza muri imbunda. Nubwo ubuzima kuba kwitwa Umuzalendo bivuzeho kubaho nk'igisuma nyine cyangwa abantu witwaje imbunda. Olivier Mukwaya twagushimira. Ariko mbere yuko ugenda Olivier Mukwaya nagira ngo tubwire ubona abaturage bahigoma burya nubwo baba bataragira iyo security ariko baba bavuga bati dutegereje ubucunguzi muri ubu buryo. Ubona ari guverinoma bayitezeho iki ku buryo bacungurwa ibyo bibazo bahura nabyo ari n'inyeshyamba za 23 zo bazitekereza bate uyu mujyi wago mubona uhanze amaso hehe? Abaturage mu mujyi wa Goma hanini babona ko n'undi mujyi wa Goma waragoswe nta n'icyizere bafite ingabo zabo ko zasubiza inyuma ya M23. Habaza impamvu ni iki kibuza M23 kwinjira mu mujyi bakabasha kuba ubuzima nk'ubw'abandi bose. Ibaze nawe umujyi ushakamo abasirikare bageze ku 500 bajagajaga n'imbunda mu makaritsiye mu tubari hehe mu mabutike hose buzuye n'imbunda. Harimo igisirikare kizwi abatazwi abasirikare bageze ku 500 buzuye mu mujyi wa Goma bamaramo iki
uretse kubuza amahwemo abaturage tugeraho ukavuga ati dufite amakuru wenda ko za Rucuna hose bibera mu buzima butuje nta takasere bahora nazo nta rwaseruzo M23 ni iki twayikosheje kugitaza bifata umujyi wa Goma. Murakoze cyane Mukwaya Olivier kuba aduhaye umwanya wo kugira ngo tuganire anje ariko ubundi reka duhite tunakomerezaho n'iki kibazo yari yibajije nawe ubwe cyangwa se yarabaye nk'ushyira muri question mark. Ubundi harabura iki wowe ucishije ubona umujyi wa Goma ubura iki ngwe mu 23 ufate cyangwa igerageze kuwufata niba koko buri gihe twumva muri uyu mujyi hari ibibazo bishingiye cyane cyane ku mutekano ubitekerezaho iki kanange guhindukirana nkubaze dore Mukwaya wari wamujengereje umubaza. Icyo ntekereza ku kuba umujyi wa Goma udafatwa nuko byagiye bigaragara ko ni umujyi ukirimo ibiro by'imiryango mpuzamahanga itandukanye, ni umujyi wavuga ko ari mpuzamahanga uko mbitekereza ushobora kuba kuwujera bigoye cyane kuri M23 ku buryo batekereza ko uko bawugose mbona kuri bo bihagije kuruta kujya gushyiraho pressure n'igitutu cy'amahanga kuri bo, cyane ko urebye bamaze kugira ahantu hanini cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, muri territoire ya Nyiragongo bafiteho igice, muri Masisi, muri Rucuru, ndetse barazamutse bagera no muri Rubero. Ugiye kureba rero aho hantu hose bagenzura ndetse no kongeraho gatoya muri Kivu y'Amajyepfo, ubona Goma isigayemo aho ngaho hagati. Icyabura ni ukuvuga ngo bagiyemo bagiye kuyifata. Nkabona ko wenda sindi muri ndabivuga nk'umuntu ukurikirana ibibera hariya, ntabwo mbivuga nk'uhagarariye M23 cyangwa ndore wese, nuko niko mbibona nyine nk'umunyamakuru ukurikirana ibibera hariya. Mbona ko M23 bashobora kuba baranyuzwe naho bari, wenda bakaba bategereje ko habaho nk'ibitero bikomeye kuri bo, hanyuma bakagaragaza wenda impamvu zo kuba bafata Goma. Naho ubu ngubu mbona ko batinya nyine icyo gitutu mpuzamahanga kigiye baramuka bafasha umujyi wa Goma. Ibyo byose nibishoboka anje, ubwo niko ubibona ni mu mboni z'ibitekerezo byawe birumvikana. Hanyuma ikindi wenda umuntu abashobora no kwibaza cyane cyane kuri ubu ngubu no kuvuga ngo urabona umujyi wa Goma imiterere yawo, abantu bari bawurimo ukuntu bangana, byinshi mu bikorwa dukunze kubona biberayo bihungabanya umutekano, n'amatangazo tubona ya M23 kenshi cyangwa AFC bandika bavuga bati byagenze gutya, bigaragara yuko baba bafite ako kayihayo ko kubikora, wa mugana utapfa kumenya ngo niki gituma badashaka kugerayo. Ubwo ucishirije hari no watekereza yuko bitewe n'imiryango mpuzamahanga ikorerayo, imiryango itari ya leta myinshi iriyo, ariko ugasanga haramutse habaye intambara iyo miryango yazinga utwangushye, wenda umuntu akaba yanabirebera no mu neza y'ahazaza ha Kivu y'Amajyaruguru ariyo Goma ifatwa nk'umujyi mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Ahazaza hayo kubw'ineza yaho hashobora kuzitunganya, nubwo hari guca mu bihe bibi muri iki gihe akashobora kuzitunganya, ariko bivuye mu mpinduka zabaye kuhakikije. Ubwo nta wamenya, ubwo ngende kurebera muri bya bindi abantu bavuga bati hari igihe gishobora kugera ukabona Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se kiriya gice kiri kuberamo ibibazo by'intambara kigize liberté nyine kiyobowe nabo muri 23 na FC n'abandi bari kumwe, ariko ibyo bikaba na ya miryango yari ifitiye umumaro kare agace itigeze ikorwaho give muri Goma. Sekuni yagenda zundi ntiyagaruka, cyayizanye n'icyayigarura. Ibyo byose ni ibyo umuntu agomba kureba. Goma ni umujyi munini ufite abaturage barenga miliyoni ngira ngo 2 gutyo, ndetse aratubwiye ko izo ari iza kera ngo ashobora kuhageze nko muri hafi miliyoni 4. Ni amakuru umuntu agomba gushakisha. Urumva umujyi ungana gutyo, ni ukureba ngo ese igihe M23 yahagera abaturage bayakira gute. Ishobora kuhagera ugasanga iteje ikibazo cy'abantu benshi bahunga, bikaba
bikaruta cyane kuba baharekera uko hameze bahagose, cyane ko urebye inzira zose zijyayo M23 yarazifunze ku buryo batikanga igitero gishobora kuba cyahava. Rero nibyo mbona bishobora kuba bibaha avantage muri strategy yabo y'urugamba kuruta kuba urumva Goma buri ibimeze nk'umuzinga urimo inzuki. Dufate ubunini bw'umujyi, dufate n'umubare munini w'abaturage barimo, ntabwo byoroshye kuba wavuga ngo M23 irahanyura abantu bayikomera amashyi nk'uko byari bimeze. Ushobora gusanga benshi bahunze. Iyo disaster humanitaire cyangwa se ubwo buryo abantu bahunze ikivunga ari benshi bikaba byashyira igitutu cyane kuri M23 na community international kuruta uko M23 ifite ibice wavuga ko biri strategic. Imisozi miremire irwanirwamo imyinshi irimo iragenzurwa na M23 muri iki gihe. Ibice bitandukanye warabyumvise nka Kicanga iri muri ifitwa na M23, Bunagana ifitwa na M23, ibirombe bya Rubaya biri muri M23, umujyi wa Vicumbi uri muri M23, Kirumba uri muri M23. Iyo utwo ni uduce twose, urebye uduce twose dukomeye turi mu maboko ya M23. FRDC isigaranya hitwa Sake, ariko naho M23 igenzura, kuko nahangaha hagiye habera iyi mirwano abantu bavuga ko ari muri kilometero nkeya ugeranyije naho M23 iri ubungubu. Nkumva rero bishobora kuba nta mpamvu cyangwa nta pressure nini iba ariho yo kuba bafata Goma, ariko urebye mu bushobozi bwo kuba bayifata barabufite. Anje, reka ino ngingo tuyiveho nk'uko twabibwiye abadukurikiye yuko dufite ingingo nyamukuru zo kuganiraho ebyiri. Imwe ndumva ari ngiyi twaba tuyihereye ku ruhande, tukajya ku yindi ngingo yacu ya kabiri nayo tugiye gusorezaho, ingingo irebana n'amakuru avuga yuko ubutegetsi bw'Kinshasa bufite umugambi cyangwa se bwagerageje kuba bwahitana ubuzima bw'umuyobozi mukuru w'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ariko bikaba ngo bitarabashije gukunda. Benshi baribaza bati uwo mugambi wo kumuhitana ni mugambi ki? Bati se biranyura muri bwa bufatanye hagati ya RDF na FRDC twigeze kumva burimo burasabwa cyangwa se buteganyije kuba bwakorwa. Abandi bati se bapfuye amabuye, byagenze bite, batanze komande zanga kumva. Bandi bati wasanga ari imivuno ya politike bafite ibyo bibereyemo. Angela agira ngo use nkwinjira muri no nkuru, bityo nanjye ndamanukiraho ngo nkubwire ko icyo mbitekerezaho. Uwiringiyimana Patience, mbere yuko nyijyaho reka mbanze mvuge mu ncamake ibyabaye uyu munsi. Igisirikare cya Kongo, kuri iriya nkuru twavugaga ya mbere, igisirikare cya Kongo Kinshasa FRDC cyaramutse kirasa amasasu y'urufaya ku barwanyi ba Wazalendo, cyane cyane mu nkambi ya Burengo na Rushagara ziri hafi mu nkengero y'umujyi wa Goma. Ibitero byatangiye ku isaha ya 10:00 za mu gitondo, hanyuma harimo imbunda ziremereye ndetse n'imbunda ntoya. Amakuru rero avuga ko FRDC yapfuye na Wazalendo ibyo kugenzura nyine za bariyeri cyane cyane zitangwaho amafaranga, nk'iri ahitwa Nzuro ku muhanda ugana Isake, aho abayigenzura baca imisoro ku binyabiziga cyangwa se abantu banyura kuri iyo bariyeri. Kugeza ubu ngubu amakuru avuga ko iyi mirwano yahitanye abantu 2 ku ruhande rwa Wazalendo, ndetse abandi bagera ku 9 barakomereka. Ibinyamakuru bitandukanye hara mu burasirazuba bwa Kongo bivuga yuko ubu situation yongeye kuba calme cyangwa se habonetse agahenge. Hari umugabo witwa Colonel Kanyabungo Innocent,
ni umwe mu bakuriye wazarendo yitwa APCRS. abangaba nibo bakozanyijeho na FRDC. uyu nguyu avuga ko batagishidikanya kuba bateye, ko batewe na FRDC kuko ubu ngubu ariyo igenzura ibirindiro bari bafite. akavuga ko yasabye abantu be kuva aho ngaho bari bafite ibirindiro bagahunga kugera igihe hazabaho ankete zikagaragaza impamvu nyine ya kiriya gikorwa cyabaye. ndetse hari hanakwiriye amakuru avuga ko bishoboka kuba FRDC yanagabye ibitero kuri FDLR, bakibaza ko wenda ya gahunda yo guhashya FDLR yaba yatangiye, ariko urumva ko ntaho bihuriye. abangaba bapfuye ibijyanye nyine na rivalite cyangwa se ubwumvikane buke, nubwo basanzwe bakorana ku rugamba rwo guhangana na M23, ariko basanzwe batanumvikana. bamwe ni abasivili abandi ni abasirikare. ubwo rero urumva ni ikibazo gikomeye cyane. we Ningimana Patience, ikibazo cy'imyuko cyo kutumvikana cyane cyane bishingiye kuri situation nyine y'ubuzima baba babayemo. ngira ngo Ange, ibi waruvuze ni byunganirana n'ubundi nibyo Olivier Mukwaya yatubwiye, yabigarutseho, yaduhaye version ye uko abibona kuri tele nk'umuntu wabashe kuba yarari muri ibyo bice agakurikirana, ariko kandi n'ibitangazamakuru bifite icyo byanditse. ngira ngo nibyo warukomoje kugira ngo tubashe gushyira umucyo cyane kuri iyi nkuru. ndakeka twahita tujya kuri ya nkuru yindi twe dusubitse. twajya noneho ku nkuru ivuga yuko ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bwagerageje guhitana umuyobozi wa FDLR witwa General Omega. ni inkuru ndende yanditswe n'ikinyamakuru Africa Intelligence. ni ikinyamakuru cyandikirwa mu Bufaransa ariko usanga gifite amakuru acukumbuye cyane cyane ajyanye n'aka karere k'ibiyaga bigari. rero iki kinyamakuru kivuga ko nubwo ibiganiro by'i Rwanda biri hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa bitigeze bitanga umusaruro kugeza magingo aya ngaya, ariko ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa mu minsi ishize bwagerageje guhitana umuyobozi wa FDLR. ku yihe mpamvu? kugira ngo babashe gucubya igitutu cy'umuryango mpuzamahanga ku kuba nyine leta ya Kongo ifatanya n'imitwe yitwaje intwaro, cyane cyane nk'uyu nguyu wa FDLR unashinjwa ibikorwa bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. iyi nkuru y'iki kinyamakuru Africa Intelligence ivuga ko Perezida Tshisekedi ubwe aherutse guha misiyo Major General Jerome Chiko Chitambwe kugira ngo abe ari we ukurikirana ibikorwa byo guhiga uyu mugabo witwa General Pacifique Ntawungura bahimba Omega. akaba ari we ukuriye ibikorwa bya gisirikare mu mutwe wa Force Democratique de Liberation du Rwanda FDLR mu magambo ahinnye. ku itariki rero 19 nibwo uyu General Chiko Chitambwe yageze mu mujyi wa Goma afite misiyo yihariye. iyo misiyo nta yindi ni iyo guhitana uyu nguyu Ntawungura. ikinyamakuru kigakomeza kivuga ko Ntawungura yarusimbutse ate niba bari bamufatiye misiyo yaje kuba impossible. ikinyamakuru gikomeza kivuga ko guhitana Ntawungura General Omega bisa n'ibigoranye kubera impamvu nyine batanga, harimo n'ubwo busesenguzi. bavuga ko FRDC isanganywe imikoranire yihariye na FDLR, cyane cyane bamwe mu ba ofisiye bo hejuru muri FRDC barimo n'umuyobozi uyoboye gisirikare intara Kivu y'Amajyaruguru bita
General Peter Chirumwami. Hanyuma rero uyu mugabo wahawe misiyo yo guhitana General Omega ngo yaje kugerageza kuba yamufata kugira ngo amuhitane, ariko Omega aza guhabwa amakuru yuko nyine hari abantu bo muri Omega aza kubona akaryo ko guhita ahunga. Ibyo kumuhitana nyine biragorana. Iki kinyamakuru kikavuga ko uyu mugabo witwa Omega yari yagaragaye ahantu hitwa Shovu mu nkengero za Sake. Rero FARDC ikavuga iti tumuguyeho tugiye kumuhitana, ariko kubera bwa buryo FDLR ifite abantu bari mu gisirikare cya Kongo, yaje kumenya iyo operasiyo ikuriwe na General Chiko. Hanyuma bamwe nyine mu bagabo bakorana na FDLR barimo uwitwa Serge Monga Nonzo ndetse n'uwitwa Donasiye Bawiri baza kumuburira. Hanyuma wa mugabo General Omega abasha gutoroka. Kugeza ubu ngubu ntabwo bazi irengero rye. Tinze wenda kubijyanye na operasiyo ukuntu yagenze n'ukuntu yapfubye, kuko ndumva yarapfubye iyo ngiyo, ntabwo igitangazamakuru cyatugaragarije impamvu yo kumuhitana. Ndumva mu buryo wabiciyemo byose, kuko ni inkuru ndende wagerageje kugenda uyirezima mu buryo bufatika, ntabwo bagaragaza icyatumaga bashaka kumuhitana. Nta yindi mpamvu. Urumva kuri Kongo Kinshasa muri iyi minsi yo kujya Rona nibwo harimo haraba iminsi ya nyuma y'inama rusange y'umuryango w'abibumbye UN General Assembly, ndetse na Perezida Tshisekedi yayigizemo uruhare, yavuze ijambo muri iriya nama. Kuri we iki kinyamakuru kivuga ko byari kuba byiza agaragaza ko hari icyo Kongo irimo ikora mu gusenya FDLR, nubwo ibiganiro bya Rwanda ntacyo birageraho. Rero bakavuga bati iyo aba agaragaza ko nibura yataye muri yombi umukuru wa FDLR cyangwa se yaramuhitanye, yari kujya imbere y'abandi bagabo muri UN akavuga ati dore ibyo wenda u Rwanda rudushinja hari icyo turimo dukora. Kuri bo niyo turufu babona Tshisekedi yari afite cyane mu kuba yahitana uyu mugabo wo muri FDLR cyangwa se umwe mu bayobozi bakomeye bo muri FDLR. Ikigaragara nuko ibingibi byabaye mbere yuko nyakubahwa Felix Tshisekedi atambutse ijambo mu nteko y'umuryango w'abibumbye ejo, ndumva ari ku munsi w'ejo niba ntibeshye, atambutse ijambo. Mu byo yavuze yagarutse cyane ku ruhare rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ishyirwa mu bikorwa ry'ibikubiye mu masezerano cyangwa se mu byumvikanwaho i Rwanda, akanavuga yuko akora ibishoboka byose kugira ngo ahangane no kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Bigaragara ko amugani nk'uko igitangazamakuru kibivuga, iyo operasiyo iza kuba yabayeho nk'uko bigaragara ko yari yateguwe mbere, cyari kimwe mu byo yari gushyira ku murongo w'ibivugwa, akavuga ati nk'urugero twabigenje gutya tubigenza gutya. Iyo ni imwe mu mpamvu ibitangazamakuru birimo n'iki ngiki cya Africa Intelligence kiri gutangaza. Tukaba turimo tugenda tuganira muri studio, ndi Patience Uwiringiyimana, ndi kumwe na Ange hatanga imanye kuvuga ngo Ange Umuseke. Turi kumwe muri studio nyine, turimo turareba iby'iyo operasiyo ikomeye itoroshye yo guhiga abayobozi ba FDLR. Umuntu ashobora kubishyira muri position ishoboka cyangwa se idashoboka. Kuba Kongo yagaragaza ko hari ikirimo ikora ariko mu by'ukuri ntacyo ishobora gukora, cyangwa se kuba yanagikora kubera inyungu runaka n'igitutu kiriho ku rwego mpuzamahanga. Rero iki kinyamakuru kivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze kurambirwa n'imyitwarire y'abayobozi ba Kongo, cyane mu bijyanye n'ibiganiro bibera i Rwanda, kuko imyanzuro iba yafashwe akenshi ntabwo ishyirwa mu bikorwa kubera yuko ubutegetsi bwo muri Kongo butayubahiriza. Ahangaha rero iki kinyamakuru Africa Intelligence kikavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe urundi ruhande kuri iki kibazo.
urwo ruhande rukaba ari urwo kotsa igitutu leta ya Kongo kugira ngo igire ikikora mu guhangana cyangwa se mu gusenya umutwe wa FDLR. Ahangaha kikavuga ko umuyobozi w'ubutasi, uramwibuka uyu mudamu witwa Avril Haines, ko yigeze no kuza muri aka karere mu Rwanda ndetse ajya n'i Kinshasa igihe Amerika yasabaga agahenge ka mbere. Rero yari yanavuze yuko nyine Amerika izashyigikira ibijyanye n'imishyikirano iri hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa kugira ngo nibura babashe gukaruma tension hagati y'ibyo bihugu no kuba habaho guhagarika imirwano. Rero FDLR ikaba ari sibure muri ubwo buryo, kuko Tshisekedi amahanga cyangwa se ibihugu bikomeye nka Amerika birimo bimwotsa igitutu kugira ngo asenye FDLR. Azabigeraho? Ni kimwe mu byo kwibaza, cyane cyane tunashingiye no ku amateka agaragaza yuko uwo mwahuje ibiganza, uwo mwafatanye umugongo hazamuka kumwigarama hejuru y'igitutu, uburyo ugira reaction y'abakubona, abakuzi, burya abantu bahorana baba baziranye, uburyo apanga imipango, cyane cyane ko hari n'abajya bavuga yuko bura FDLR ifite imbaraga cyane ugeranyije n'ingabo za FARDC, ku buryo haba no mu buryo bwo kumenya amakuru, muri ubwo buryo bw'imikorere kuri tele hari byinshi baba bazi. Navuga yuko niyo iyo pressure yamujyaho akemera kubikora, ntabwo kabara akazi koroshye hanje, ntabwo kabara akazi koroshye, kuko uwo mwabanye burya abakuzi tu ntabwo wapfa guhinduka gutyo ngo uvuge ngo urapfa kumurabikurushyirwa amatama gutyo uko wiboneye. Iki kinyamakuru nabyo kirabisesengura, gisanga uretse kuba FDLR ifitanye umubano wihariye na bamwe mu basirikare bo hejuru muri FARDC, yanabashije gushinga imizi m'imbere mu gisirikare cya Kongo, ndetse inakora imitwe yindi wavuga yuko ari amashami yayo nubwo irimo abanyekongo. Iyo mitwe rero ni iyihe? Harimo umutwe witwa Collectif de Mouvement pour le Changement Force de Défense du Peuple, CMCFDP. Uyu mutwe ukaba ngo ukuriwe n'uwitwa Dominique Kamanzi Ndaruhutse. Uyu nguyu ndetse ari mu bihano yafatiwe n'ubumwe bw'Uburayi kubera kurenga cyangwa se gutyoza, bimwe abarundi bita gutyoza agateka ka muntu, ni ukuvuga guhonyora uburenganzira bwa kiremwa muntu. Hakaba undi mutwe witwa Union des Patriotes Congolais pour la Résistance Nationale, UPCRN. Uyu nguyu wo uyobowe n'umugabo witwa Kagiri, ndetse hakaba n'undi mutwe wa gatatu witwa Alliance des Nationalistes Congolais pour la Défense des Droits Humains, ANCDH AFDP. Uyu nguyu wo nguyoborwa na General witwa Jean Marie. Noneho iyi mitwe yose ifitanye isano nuko igendera ku ngengabitekerezo ya yindi ya FDLR yo kugaragaza ko umwanzi muri kariya gace ari Kagame, ari umututsi, ari u Rwanda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero aba bose bari muri FARDC banakorana bya hafi, ngo bituma babasha guha amakuru mu buryo bwa hafi General Omega, cyane ko afite abarwanyi bita kabuhariwe, bita ngo ni abacunguzi bagera ku 1000. Abo ngabo rero nabo ngo bagenda bakorana n'abo bazarendo ku buryo bigoye kuri FARDC kuba yapfa kwikuraho FDLR, cyane ko ngo aba bantu bagaragaje ko ku rugamba aribo baba bayoboye abandi barwana kurusha zirangabo za Kongo Kinshasa. Anje Eric Hatangimana, umunyamakuru w'Umuseke, nanje Uwiringiyimana Patience, umunyamakuru wa Connection TV. Anje Eric Hatangimana, nituganiye ku musozo buriya.
ndumva twasoreza ahangaha tugashimira abantu bose babanye natwe, abatarakora subscribe bajya hariya hasi bayikore ndetse bakande akazogera. Ikiganiro ni cyiza bajye bahita bakibona. Ikindi bakore like, bakore share, banatange ibitekerezo kuri izi ngingo. Ese mwebwe murumva bizoroha kuba FRDC yahitana cyangwa se yabasha kwikiza FDLR inshuti magara ndetse banafitanye ubucuti kuri uru rwego iki kinyamakuru Africa Intelligence kibigaragazamo? Urumva hakorwa iki kugira ngo aka karere k'uburasirazuba bwa Kongo ndetse n'u Rwanda n'ibindi bihugu by'aka karere muri rusange bibe byabasha kubona amahoro arambye? Umwanya ni uwanyu, murawufite. Mugire ibihe byiza, mukomeze mubane natwe. Ibiganiro byiza cyangwa se ibiganiro tubategurira byose nakagaruka. Bye. Nakagaruka. Bye. Nakagaruka. Bye. Nakagaruka. Bye. Nakagaruka.